Morning, sir. Congratulations, bhai. Early morning compliment. Flight से कोई स्टेट गवर्नमेंट ना का हुजकी एयरलाइन कनोसिका तौरकांदा पुन्ना एग्रीमेंट अमगी मखादा तौबने मारोइना मणिपुर की हुजिक लैरिबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिदा मखादा कइदा सतोक सिना प्रॉब्लम लेबो खबर लेबो मैप से मिट तौना बायबता अदुना खोय अताब ममलदने खोयना फ्लाइट का हालिस नॉर्मल फ्लाइट सी ममन याम तांगबा अमन याम तांगबसिगी ममन हंदना बखोय गारा हन्ना ngang na re hujik swai kana dai gi conference da dum honorable minister moi da hair ni manipur gi lai report situation sida noina flight maman hankat han se private na taw khre yare private ore go su sigi matam sida chance lo phate rate khara handana normal public sing se da awa ba pi da se to yana ro simbi ho hai duna hujik so hai gri ado sigi flight ngasi launch to riba ahum dimapur da twice a week adagi kind of the Guwahati the twice a week aduga Kolkata twice a week hai baji policing ani dagi na ahum mari maximum wang about 5000 dagi heloi Kolkata bagi sida adugi makha da loina pai ga bini aduna normal aduga general people sing moi mapana chaling ba like chaling ba any chaling ba lambi da kai da sapagi khudong cha da bakhar le ga ju loina madagi facility du leirani huji sigi akhoi kano siga airline siga tongnori si akhoi silchar da sayola mada mari rak paide teju sayola mada ani rak paide aizol ani rak paide tiju mari rak paide adagi dimapur ani rak ngasi dagi horini aduga kano Guwahati ani rak ngasi dagi horini aduga Kolkata so ani rak ana haibasi general common people sinda akhoi ahong mamang yam mogi affordable moina effort to bangam bari to dai da chalhan na travel to honna honna bani and mayam puna makai best wishes bijari oi ngam da mayam sarkar laiba na hange war ma mayam khara gi saparani hai da Howsi khudong sa ba se koi flight atang mo da pibsi regular pai bi indigo air india gu ma da khudong sa ba sai gi ji company mana direct tongana rate se civil aviation gi ministry gi makha da lai ba airport authority ki makha nei daba adubu madu common noina pari ba general noina pari ba indigo khangle ama khangle se kaunana ba je ko yam khanna taknari ado ngasi da su ai hujiki ai palli dun ngasi da sai honorable minister ba ai gi bani manipur gi hujik le situation sida indigo khangle yari le khangle jet khangle kari khangle sida su rate se reasonable rate and low hai na ba main hai thank you